abokukunda eshankunda Yesu eshokankunda nimusima abokukunda asandyo musisa. One more time, nimusima abokukunda eshankunda eshankunda nimusima abokukunda azanyo musisa. Ruhanga akantorana teineka runjikona yanyekundira wenga yanyozyaho ebibi mbwenunka amarayonka ibanja Ruhanga akantorana tineka runjikona wewe kaya nyekundira wenka asaya nyosya ebibi okutina bulijemu abokuba mukama waruza kunda tari kubanza kubuza muntu we ibanja ibanja yanje yona akanyiho mukufa yampindura omwana we yanyiha omugugombi yampindura olikwera abeshakamai ngwenunka marayonta ibanja yanje yona tugatemwamwe ekitweka ekyo akanyiho okufa yampindura omwana we yanyiha omugugombi Yesu yampindura olikwera ngwenunka marayonta ibanja yanje yona mbwenunka marayonta ibanja yanje mazotegateca kintu ekyo mbwenunka marayonta ibanja yanje yona wamotime tikenda mbwenunka marayonta ibanja yanje yona kundihi komwiguru nzweiroku ichirire kutari kwanjye
tugerageza tukiri ngwenumva rayonta kama wanje mbabazi zawe n'impamvu ibanja ryanje yona mwenunka marayonta ibanja ryanje yona kundi komweku nzwiro ku ichirira okwekutami kwanje nareba ensonko zose oboni imanya ibanja oyine kyarwire kwataha kusasa abokuba okukizibwa kwija mukama lya nibo ndimanya ibanja lyanje lyona ari omukaikuru orikundeba riizooba noshotosibire nogamba na mukama nombuuza abaana banje abaana banje abaana banje abaana banje ninchura abaana banje nanikushaba ngu okwata handa yawe abokuba egyo niyo nda yabazaire two kwata handa yawe otandikire oshabire abaana bawe abokuba noshota mukama naza kukwizira erizooba omu kirooto ekiro eki mukama naza kugamba neiba aha abaana bawe na munonga noshota omushikaijo gwawe reka tweshongore ekyeshongore eki hamwe mukama agire eki yakora ibanja ryanje lyona nabona bafutureba kwata handa yawe oruzaaro rw'omurembe w'obutumine kusisikara mukama lyara ibanja ryanje lyona kuichirira okutari kwanje nareba ensonko zose oboni ndimanya ibanja ryanje lyona akanyi womukufa yampinduro mwanawe yanyiao mukomi yampinduro rikwera wenunka marayonta ibanja ryanje lyona mwiguru njwiro kuichirira okwekutari kwanje. The blood of Jesus is touching people by the way. ensonko zose oboni ndimanya ibanja ryanje lyona Finally, the first verse. Mukama torana ndineka ruchikona yanye kunira weka yanyozyaho ebi rayonta ibanja ryanje
And Father, we thank you for this generation, because it shall not perish. Not at all. Not at all. The generation, your generation will not perish. The sin that has taken over people in the bars, abari mu mabara, imhanda y'abana neyangwirwa ekibi, bongera izoba mu izina rya Mukama, mu izina ryogo watwetsere, wayetsera amashitaga gemerera aha, wayetsere abantu aba broadcastage, wakozere buri kimwe kugira ngo izobe rye 2019 mu kwezi kwa Mukaga tube tutamyaha hamwe n'abantu ababona amashitaga agerundanira aha ngo ikibeho. Embabazi za Mukama zigende umurembo rwambarira n'ensi yona na Uganda yona n'ensi yona, okutora n'abana omuringo ogwense takubasa kumanya, okurengera okwetegereza kw'omuntu habwe embabazi agira omwana owacungurwe rizo. Amina. Manyani wewe nkusanzire obusinje no kushemererwa irankabantu raniwene onkabungurira chimwe. Abana bo murembo ogu nibenje abakweshongore cyo mitima yabo, arwaba mu mwana bere naronda obusinje bumburire ekibi abana baba bakikora batafukenda konka Mukama yeija kukwera iwo rukundeba nangwa na bwanyima oreba broadcast stage bwanyima ahe Yesu niwe wenkonsanjire obusinze irankabantu raniwene onkabungurira chimwe. Iwe Yesu tiariho nishoena ori kubasa kutumara rukundo n'amagara gatawa biruko muri wewe. Iwe Yesu, Yesu tiariho nishoena ori kubasa kutumara rukundo n'amagara gatawa biruko muri wewe. The first verse again. Yesu ni wewe nka Yesu ni wewe nkomushanjire obusinje no kushemererwa irankabantu raniwene onkabungurira chimwe. Iwe Yesu, Yesu tihariho nishoena
manyangu harwa binja bakurondo kweshemeza konka otekateka munyencha kare ekibino baso butagaruka mu kukikora bukiza kwiroshanga wakikozire okweshemeza tukwawe msheija warahanga we mukazi warahanga we mukama niwe wenka orumu obusinge bw'omwana w'omuntu omutima nikushanga obusinge omuri mukama ekicweka eki nikigira ngu kabanyetenge ebyokweshemeza kabanyetenge byokweshemeza aziwe tari kukwetenga Konkano bunabire takweta Okankwatisa rukundo yawe iwe Yesu tihari onishoena Ori kubasa kutumara rukundo Magara gatawaho Birukomuri bonkaba Kabanyetenge byokweshemeza asiwe Tari kukwetenga Onkano bunabire takweta Okankwatisa rukundo yawe ogoni Yesu Sutiari ondishoena ori kubasa kutumara rukundo namagara gatawaho birukomuri weweka kunabire ndyaho nyeshore buzirigu Mukama nakore zawe zampumura nakureba jena nanuka God is moving kunabire ndyaho nyeshobere Sirigura butembero embabazi Zawe Yesu zampumura nakureba jena nanuka bamweta Yesu Sutiari ondishoena Ori kubasa kutumara Rukundo namagara gatawaho birukomuri twe namwe kunabire kunabire byaho nashobewe buzirigura butembero embabazi zawe zampumura nareba Yesu jena nanuka
One more time, Yesu, Yesu, tihari ondishoena uri kubasa kutumara rukundo n'amagara gatawa birugo Abakorinso ba kabiri 12 umushorrongo gwa mwenda. Abakorinso ba kabiri esura 12 umushorrongo no gwa mwenda omu Bible y'Orunyankole inkigaruka mu gwa kasatu. Abakorinso ba kabiri esura 12 umushorrongo gwa mwenda twena hamwe tugendane. Bible nejangu yangaruka mwati embabazi zanje nisikumara, embabazi zanje nisikumara. Okyurire ekyo, embabazi zanje nisikumara, embabazi za Mukama nisikumara. Iwe uri kutureba embabazi za Mukama nisikumara. Naitu twenka bari aha nizo zitumazire. Mbwenu bw'ekindi nikihe n'omushaija wa Ruhanga usikireho Master Edb watwakira aha nabona bitwina aha abahereza ba Mukama bari mu studio nizo zibamazire nizo embabazi zibeyesiye embabazi timbabazi embabazi za Mukama Mr. Buramu nazijurira, embabazi za Mukama Mchara Mukama praise nazijurira amaka gaitu abamutuka turikasasira munonga ekirengeserize. Yes, I really want to testify before the Lord and before the world. Tukaturi babi amabara gakagara mengi ebijwaro by'iki bikabi asisikaire munonga kitakiri eki kimukureba eki embabazi za Mukama nizimara na buri mwana orukirebe ekigwanyuma n'enguuto ezi turi kugenderaho n'amamotoka turi kuvuga n'enjozi turi kuraramu n'abaana bituzaire aha myaka egi. Embabazi za Mukama nizimara. Ikiriza Mukama ogumwazyo Mukama nabasa kuhindura omuntu omukasirikeni abasa kugira ati ou turi kugamba niwe yahangira iguru n'ensi n'ahansi y'ensi n'ebirimu byona. Bible nikweri kugira ngu ensi n'okwijurana kwayo n'ebyange two. Ou turi kugamba niwe akwatirire ensi, niwe nyomyo z'ensi abantu obu baronda enyomyo z'ensi, niwe nyomyo y'iguru eryoreba ribambira haiguru aho eritagwa. Embabazi za Mukama nizimara. Bible negireta nyowe mpindure. Embabazi zanje nisikumara. Tawi izina lyawe nyowe Victor, embabazi za Mukama nizimara. Bible nikweri kugira ahabwokuba amaani ganje gashyikirizibwa ombweremwa. Amaani ga Mukama tigashyikirizibwa mu maani gawe. Tokubasa kugira amaani, tokubasa kwemerera omu maisho ga Mukama woine amaani dera amaani gye gakarebeka. No, you have to first be at your weakest point. You have to first be at the point when your knees are dropping it. Amabega gaharwahika kushika gakaremerwa, amagufa gakabirgamu, meshaga mekabirgamu, za kansa zikasonga, abana baka ekibi kikashega, ensiyone kashweka omwirima. Ahashahe egyo niho amaani ga Mukama n'embabazi ziri kurebekera, niho ziri kubasiza, niho ziri kwizira zikaba nizo zakora. Kandi Bible negira ngu ahakuba amaani ganje gashyikirizibwa omu bweremwa. Nahabwekyo ninyija kwehimbisa n'okushemererwa kwingi ahabw'obweremwa bwanje ngu amaani ga Kristo gabone kungumaho. Amaani ga Mukama gabone kutugumaho. Ekyo nikimanyisa ki ngu n'omu bweremwa himbisa Mukama. Imuka garra amaani omu ntege zaawe. Daudi, the sweet psalmist of Israel,
Bible nejangu burkashesh akayimuka naye checkinga naye garamo man nebyo songoro na za kuri na nebyo handisirwe nagira ati we moyo wanje yimsamka mbweni work tureba nanye niwe team simka ahwenji ahabokuba nubw'amani ga Kristo garatugumeho nubwo arayehimsiwe wenkawe nubwo amani je garashyikirizwe kandi imbabazi ngo zirabe zirumara. Yesu zinchiri chejenje hatinyo shall
nateekateekaho the story of the prodigal son. So I was just imagining, after he has done his mess, akiruka akargomuka akakukundwa ahaine buli kimwe kyonna ekyakwetaagire nk'omwana, and then he goes off to the wild to be on his own because he thinks it's better out there. Konkechaniziro mutwe is the moment after the father bringing him back home. I don't know, I'm just imagining the song he must have sung, you know? Ninyebuza akeshongora cheshongoro ki ekyakumakinzire enteekateeka ye in that moment. What must have been going on in his mind after coming back and finding that the father had been out there looking for him. Praise the Lord. You're the audience. I'm just imagining that you go off and you find yourself with people unknown to you. Yeah? Mwishka ngwa kahikana kurondo murmo ngwa risempunu obundi ngwa katunge chokulia. Yeah? So I'm imagining that in that moment he forgot the wealth of the father. He forgot the place of the father. He forgot what it felt like to be loved, to be held, to be catered for. Because this is your father's house. Yeah? So he gets to think that he has left all of that behind him. But just for him to come back and find that the father has actually been out there. He has never rested from the day he ran off. Praise the Lord. The father had never rested from the day this boy went off. Exactly. So I'm thinking that, okay, so Victor, it's one thing kubana isha ishachiri nzuro munju bakamjirangu guy agarka, you get, and he comes out is like, hey, okay, fine. But the father was not even in the house. He was in the field. We don't know how long this boy took out there in the field. We don't know. What we know is that on the particular day this boy was coming back home, akashangisha kozirech ataru munju atebekini. He was out there looking for him. So I'm imagining that when this prodigal son is given a microphone to sing, he must have sung, this time with assurance. Ndio. He must have sung this time with revelation that truly, truly, I belong to this man. Truly, he is my father. And so I want to encourage us, even as we sing this song again, to sing with experience, to sing with awareness, to sing with revelation. There's no question about it. I belong to God. Because while I was still a sinner, scripture says, he died for me. So while I was still a sinner, he wasn't cheating with the 99. He was after me. So friends, as we sing, I just want you to, for a moment, oyete komchishancho kugirangu ntura ninyeshongore cheche shongoro birye byaravu birye byomwoyo konka hati nyenda kucheshongora with the acknowledgement that truly I belong to God. Praise the Lord. Yahweh and Yahweh, yes, Yahweh and Yahweh, Yahweh and Yahweh, yes, Yahweh and Yahweh, Yahweh and Yahweh, yes, Yahweh and Yahweh, Yahweh
watching us, you are still watching the biggest show. Yes, Mabitaba, praise him. Hymns and psalms. Eh? Hymns, psalms, and praises. Wow. Ekintu eki kikaranga kugira ngo amahirwe byona mwe kwite mutimbe mukore ekintu eki. Like where did it come from? Praise. Wanta sport. Yes. Hymns, psalms, and praises nturgira maybe religion ahitwa atandikire edine yaturesire kwija kumanya Ruhanga na nebyo shonge bitwa bintu eshongoro obwo ebyaturetire kumanya Ruhanga. Then okutugumize muntu mumanya mnonga na mnonga tukatandika kubyeshongora na no kuhorekwa na no kwetegereza okuri kukiraho twashanga ngo bikasigarwa enyuma mnonga twabha time kandi very deep bine revelation y'amani konka bikasigwa enyuma so twagendana n'ebyomurembe ebikusoundinga maybe mostly sweet and emotional konka twashanga ngo ebyo byeshongere twasigira enyuma byatwatirira omu kujunwa tukiri abana bato bikasigara enyuma. So this comes to restore that kind of revelation that's hidden away. Okay. Tuzachile chintu you guys, you're handsome and beautiful. You know, many people bakaba take ngo chintu echi it's for those people abari mu mberambi abarukubi ekintu kimurachi inakimurachi feeling jireho. You guys murebe kuba bashomere abine muri mani abine business zamani abine buchumuchona. Where did it come from? And thank you, sir. Hati omurembe ogu tikire twamanya mukama kandi omukumanya mukama kwitu actually reka nzire sinagamba abantu abaku embeya ebyabo nibashika haruguru umuryango kumakinga sure ngo oteine kureti ya soda yagitunga emotoka ya soda ne parking haruguru umuryango kumakinga sure ngo buri nzu yacu kwa musoda kandi obwo usanga ngo oriyo enzu y'ibari mbata musoda ni iyo neza kurarana kurete mu ya soda company yavuga motoka kazibeta eine kurete enkumi za soda oreba motoka ejo ni retero customer osotungu ogunwe boss wa company umubyo bishyire bagerageje nsibe bintu tukureba ngo enzuria company nengiga kusira enzuria mbona hati hariho tashirho ibintu timbire ekintu ekyo engambe ekyo ngo oraburenjiri nobwo wenkite bambukire no ympare yes, for real. Poverty is a sin. Don't basa na kuicheza mkama for real ukasema mkama umuri tuchikubaska. Yes, yoko wafa yetu yoko za kurona mkama tuze kumara ndawo bantu ndebe. Iyo najya mushere mkama ibintu byo mushere uko kama wara. Ibintu bana byayo. So therefore ni pereza cyumkama dem karibeka. Tuchikubaska na kubaska the principle you be good. Tuchikubaska kandi tuchikubaska. So ito hereza mkama wano wareba utagenze kurebeka ki umanyengo ntiza kujawutinga mkama ntiza kubanganisa mkama wo kuhereza come again on that point. Kuhereza mkama ukagaruka karebeka kubifite ntiza kubanganisa mkama wo kuhereza abo kubarahanga uwamaze mu byo kuhereza tari kwiceza abantu be ku nano kurebeka
twine buri kimwe kitukwetenga twine sente twine business mukama twire ebi omuntu ashyikire kuba yine konka enjiriye tekine kuherezwa abantu abatine tokubasana kumuhereza ukagumubita ngubona utanikota. Okay, you guys, you look to be too hungry, you know, for what you're doing. Like you're too hungry for what you're doing. Nitsirga ahakushanga ngu ebintu byono bitunzire waguma noyetaga waguma otamazirwe aho kukoma kumanya Ruhanga niho rukoma kumwetaga. The more of God we get to know, the more of Him we get to want desperately. So find the green tuzitunga, emirimo tuzitunga, sente tuzitunga, byona tubitunga, tugaruka tushanga hine kiriyo missing omu life yetu, and that is good. So tweshanga tutukatebekana because nitumwenda ntwenda okwijura kweye, ntwenda ekikopo kitu kushesheka ahabo kubaho kweye. Bula Ekindi sebo twagisibwa oburko kweyongera kugira enjara habwa mukama omwoyo actually omubiri korukurya oyukuta bongo omwoyo burko orukurya niyo rukoma kugira enjara. I know. Bula bakucho yogera ko kunsonga eyo ngamu enjala nyingi chichi okuyayana ngakunji okuwereza kiva kuki. Bible egamba nti essanyu lya mukama gemaanyi gaffe. So buliwo Katonda buli wasanyuka ng'omuweereza naffe kitwongera enjala eyo okuddamu okumuweereza. Tosobola kuweereza muntu atasiima nga tetundaba kusiima ye Katonda yasooka yatusiima dda. Yes, yatwagala ate omuntu okusiima asooka kwagala. So yatwagala n'atulokola, so n'atuwa ekirabo eky'obulokozi. Kati bwe tumuweereza tuba tweyongera bweyongezi kasita asiima kubanga fe abaganda bagamba nti weebale nti amala ebintu ye buli wasanyuka. Fe tuyinza okuba tulowooza nti fe tusiima Katonda naye Katonda atusiima ate kubanga ebintu byonna bisobola okubaawo naye Katonda kyatutondera ffe kumusinza. So buli walaba nga tumusinza ekyo kimulekera okukkati mu bulamu bwaffe n'akola. So ekyo kitukolera nnyo. Mukama atasobola kwesinza nokubadde nga yatookawo bamalayika abokumusinza. Bo bamalayika bali automatic, naye omwana w'omuntu kigumu nnyo okumusinza. Kyova olaba yateekawo buli w'omusinza n'alaba ng'omusinziza asanyuka n'agamba muli aleeta okwewuunya n'agamba ansinzizza ono kanzikidire mu kibiina ndeko kyenkola. Nga bwe yakikola Pawulo ne Siira nga bali mu kiro nga batendereza bali mu kusinza mu story mugimanyi. Naye bwe baatuuka ku budde obwo nga bamalayika bali mu kutendereza waggulu gyali nkubamu akafaananyi nga bamugamba bali mu kusinza as usual, naye n'awulira eddoboozi erisinza nga tebamusinza lwa bintu, tebamusinza mbu abawe. Okitegedde? Naye bali mu kkomera babasibye ate bali mu kukola ki? Bali mu musinza. Kati so kyamuleetera okukka mu kibiina wansi gye bamusinziza mu kkomera n'asanga oluggi nga balusibye n'ayitawo. Okitegeera? Yasooka kuba mukumi kalifomu n'ayitawo n'ayingira munda ate n'abasumulula. So buli bw'osinza Katonda n'omutima gwonna nga tomwagalako bintu n'oba n'omuweereza nga tomwagalako kintu kyo, still akikola kubanga omuweereza. Okay. Yeah. Let's push back into music tugake tuhereze na nebyeshongore bindi nakwachi. Abakiri kutureba tukiriyo ntugenda n'imwe ebyeshongore ebi nibibaasa nk'oku nakugambire okukiza okuhindura. Hariho enju erikubaasa kuhindura kuhinduka omu kiro kimwe kyonka kiti eky'erizooba. Hariho amagara g'omwana w'omuntu agarikubaasa kuhinduka omu kiro kimwe kiti ky'erizooba. Hariho omubiri gw'omuntu ogurikubaasa kukizibwa
umwabazi yogo kandi hariho embabazi za mukama eziri kubasa kuvuga n'omuntu urugendo rwe rukahinduka rw'amagara. Erizoba shaha nka mukaga mshanjaho hariho munywani wanje afire twatuye ntumushendekeza sabana beye bato bija niba bija kutekaho ecumuri so kuba mbakitekaho babari abana bato emyaka 2 4 so kuba mbataho ecumuri abantu barra mnongo mucaca so kubarra n'abarebana omutuma namanye turiyo ntubariza namangu bayo mbajjangu ona shoto twana twaza kuba tuta then nayo yushika ahari yaje myaka nanye ndukuteka ecumuri aha shanduko ya my mother then nachitana status yanje nanye nda nguruke nkwate nkomuzindaro twatunya mtango mu cathedral nanye ndanguruke nkwate nkomuzindaro mbaje ngumureke kurra God cares nanye ndambagire it's okay aba bana n'abarahanga naza kubarebera so ecyo shange twongeye twakweshongo yanjye jangwe bare mgisha yawe yona range yakwire then burgumwe ogme no gwishika etirarjiro mukubare mgisha yawe etirarjiro mukwishika gumwa gundi noja kutanga rokunda kwa ranga. What do you have to say? Agaranga ko tukurebera okunda kwa mukama nagenda torana ari iki cyahandikiro kiri kugira ngo nikigira ngo hino kukitandika injira kucishoma mu rujungu konka akikwenderera nikigira ngo obukamabwe na ahantebe. Okay, niza kukironda ni tinkwenda kugamba cyahandikiro cyandagaho kacyomuto konka niza kugamba nikigira ngo nuwari kutora no kutahantebeye mbweno niza kukironda nikibashomera tutakarijira konka nikigamba ha obukamabwe na no wari ahantebe okwebembera naro kutegeka obukamabwe no bw'abantu kandi nuwari kutora no kutaho konka mbyarugamba najangu it gets the basis na tora na oriyo owense takubasa na kutekateka umuntu washemerere abantu wene bya mukama baremigisha yawe mukama kwire Wenubara emigisha yawe one imukama kuire buri gumwe gumogwishuke noija kutangariro kundakwe wenubara emigisha yawe one imukama kuire buri gumwe gumogwishuke noija kutangariro kundakwe wenubara emigisha yawe one imukama kuire buri gumwe gumogwishuke noija iwe bara emigisha yawe one imukama kuire buri gumwe gumogwishuke noija Victor tubare mtisha yawe wana weri yabayo uzabo umuntu baska ne umushabu kubanza no kunakubwine kabugana Instagram amina umushabu kubanza no twabwine date wa moyo yeah umushabu salvation kubanza ne kanisa yiturugam oh yeah
umugisha gwo kubanza n'abantu abari kutureba mukama aheire ekiconco cy'amagara abo mukama aheire okureba mukama okusherera mukama bakiri yaburiire omuyitsi okwabo ekiconco ekyo nekyamaani munonga itu omugisha gwaitu niwe ori kutureba niwe wenkora part of omugisha gwaitu ori kimwe aha migisha yitu omugisha n'aha turiho honka n'omugisha gwaitu na nebi mukama ariyo naza kukora na n'ogwo weena bwanyuma y'eki program orahereze mukama amagara gye akamwakira nk'omujuni w'amagara gye akakira Kristo ogwo nigumuha migisha yitu nemuha migisha yindi kubara na n'ebindi bintu kori twemira abana mu y'ejinsi waremwa kujejecerera Yesu ijuke migisha yone yotunga kweri minji kandi yeyo kutangaza wenubara emigisha yawe yona buri gumwe gumo gwijutse noija iwe bara wenubara emigisha yawe yone mukama kuire buri gumwe gumo gwijutse noija gutangariro kunda kwe nobora rwanena bazigubinji otewa masiko Yesu akwine aragumana kuri ndobutosha okwisyo bwori ikomwiguru wenubara emigisha yawe yone mukama kuire buri gumwe gumo gwijutse noija iwe bara emigisha yawe yone mukama kuire buri gumwe gumo gwijutse noija iwe bara emigisha yawe yone mukama buri gumwe gumo gwijutse noija gutangariro kunda kwe nyowe tindikira obunsigire nyeka niwe andaganisa tindi kusiga weka nyowe tindikira obunsigire nyeka
birabyo byo mwisi okubihunduka konka Yesu tikwari wena ndagahinduka aturanagaganisati tindi kusiga weka nyowe tinditira obusigire nyeka niwe yandaganisati tindi kusiga weka nyowe tinditira obusigire nyeka niwe yandaganisati tindi kusiga weka mukama najirati nyowe ndiye hamwe niwe oretse kukiroboba omurugendo rwawe mukama najirati nyowe ndi hamwe niwe oretse kukiroboba omurugendo rwawe omumwirima ndindindi wenandaganisati ndyaguma ndi hamwe niwe tindi kusiga weka nyowe tindijira obunsigire nyeka niwe yandaganisati tindi kusiga weka akabikukarije kundihikwa hakabi nebihikirizi mukama wanje Yesu aryagumandi nangambira mpora ati gumotatina I swear he's a loving God. yagumandi hamwe niwe tindi kusiga weka nyowe tindijira obunsigire nyeka niwe yandaganisati tindi kusiga weka nyowe tindijira obunsigire nyeka niwe yandaganisati tindi kusiga weka Kukunda kwa Yesu kukamu reto munsi yejo muritwa bantu kutwiha orubanja kukunda kwa Yesu kukamureto munsi
twihaho rubanja. Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Abatakatugire magara agata waho, reki twe tubamanyise okukunda kwa Yesu. Abo bona abatakatugire magara agata waho, mwishe tubamanyise okukunda kwa Yesu. Okukunda kwa Yesu. nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. 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 nkokuya tukuzire akatufera twena, neitwe katumukunde kandi tumorobere. Itwe twena Nkokuya tukunzire akatufera twena, nitwe katumukunde kandi tumorobere, kandi tumorobere. Yesu, Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Yesu nankunda, nyowe nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. oh Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Jesus. Nankunda, niwe yamferire. Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. Yesu nankunda, Yesu nankunda, Yesu nankunda, niwe yamferire. kandi kwarigaruka okuzangombe tuyahuriraka nagira dimwe bae kandi
Yesu kwarigaruka okuzango mae turya uririra kare nachira timwe bare nachira timwe bare Yesu nankunda Yesu nankunda Yesu nankunda niwe yamferire 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 Kankunda Listen to this. Kanentangaza, 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 rukundo yawe Yesu. Kanentangaza, 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 rukundo yawe Yesu. Nentangaza, kanentangaza, 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 rukundo yawe Yesu. It is so wonderful. It is so wonderful. It is so wonderful. The love of Jesus for me. Sing with me. It is so wonderful. It is so wonderful. It is so wonderful. The love of Jesus for me. Netangaza, kanetangaza, 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 rukundo yawe Yesu. One more time, kanetangaza, 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 rukundo yawe Yesu.
rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo ya kunzire haza tashemere nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda fera. Let's go together. Rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo ya kunzire hazanta shemeye nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda kafera. One more time. Rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo ya kunzire hazanta shemire nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda kafera. Akija musete hawa kutujuna kwankashi tweti twamwetamu kamuntu bambe munywani wa njogwo yafangubo nyeshemere. Akija musete hawa kutujuna kwanki tweti twamwetamu kamuntu bambe munywani wa njogwo yafanguna nyeshemere. Rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo ya kunzire hazanta shemeye nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda kafera. Rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo ya kunzire hazanta shemire nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda kafera. Omumagara chetaratunjirenju kande chitura chetare chentizano owe kaberio mwiguru oanjeni omuchituro omumagara chetaratunjirenju kande chitura chetare chentizano owe kaberio mwiguru oanjerio muchituro. Rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjo ya kunzire hazanta shemire nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda kafera.
bakeshengereza ngubabambe Yesu bashaba kuhewa barabo munyaji konka Yesu yemera kufangubo bakatira bakeshengereza ngubabambe Yesu bashaba kuhewa barabo munyaji konka Yesu yemera kufangubo bakatira rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjobu yakunzire hasanta shemire nyowe ninyo hamu kama kunkunda kanda kamfera kambeshangware byorukundo kandi nitangara abo kunkunda tyo Yesu kwani kunzi yanje yakumani muhimbisa ndekanye shokore rukundo kandi nintangara wakukunda ti Yesu kwani kunzi yanje yakumani muhimbisa rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjobu yakuzire hazanta shemire yowe ninyo hamukama kunkunda kamfera abo imbabazi nyingi twashitamo mu mwanya wo kwesongora icyo n'ibindi byose wowe yakunzire haza ndashimire yowe niyo hamukama kunkunda kamfera nyowe ninyo hamukama kunkunda kamfera nyowe ninyo hamukama kunkunda kamfera oh ninyo hamukama kunkunda kamfera nishabangu nyowe yo tucekinjeho mu Daniyeli esura ya 4 umusorongo gwa 17 nicyo cyahandikirwe cy'urukwererekayo ningira nguko nabaraganise cyahandikirwe cyo kibasomera Daniyeli esura ya 4 umusorongo gwa 17 ahabwe cyesongore cyo kucyanki jyangu nyowe ninyo hamukama okunkunda kandi okamfere 17 umunyankole negira ngo ekyo kifubiro kiragirwa abarinzi cyatebwaho ikigambo
cy'abarukwera ngu abacuruho abahurire bamanye ngu orukirabona nuwategeka obugabe bw'abantu kandi akabugabira owarukwenda akabugabira owarukwenda akabwemekamu abahansi okukira abandi bona. Ebi n'ebigambo birikuhamburinga munonga birikureetera omutima gw'omuntu tokuhurira nk'ekyo kaguma oyetungwire omu maisho ga Mukama ngu orukukira boona niwe arikutegeka obugabe bw'abantu tiyagira ngu obw'iguru nari obw'emyoyo yagira ngu obwito bw'abantu orukukira boona niwe arikubutegeka ijuka ngu obugabe nibuha ni hekaru two Bayibuli negira ngu itwe turi hekaru ya Mukama emitima yitu akishware nibwo obugabe bwa Mukama. Bayibuli yagira ngu orukukira byona ni Mukama niwe arikutegeka obugabe bw'abantu ekikumanyisa ngu niwe arikutegeka emitima y'abantu. Minus that n'ebitinisa ebiturukuronda n'entebe ziturukuronda na buri kimwe ekiturukuronda Bayibuli yagira ngu nayemekaho owarukwenda mind you ngu namanya n'okupikinga abahansi munonga okukira abandi boona akaba nibo yataha bugabo kushitama. Kitangaza hawo kunkunda atyo Yesu goni nkunzi yanje yagumani muhimbesa ekambagambire ebyoro rukundo kandi nintangara hawo kunkunda atyo Yesu goni kunzi yanje nagumani muhimbesa. Ekigambo ekyo twakireetera omuntu weenobere namanya ngu okurgansi akaina okwetwa kwa Mukama haruho kwonka ebiro kubigumire nibihingura yatandika kureeba nk'okwetwa okwo kwatandika kumutsigaho nari obumwe narenka ebiro byatandika kuhingura nari obumwe nahurira amatsiko gye gatandika kucendeera noshota emyaka ye yakura ebyabeire araganisiibwe obunabyo bwabeire bumugambireho noshota tubukishikirira oine nkunzi yawe akuri heihi Mukama kuyanagamba ekigambo tiyagira ngu emyaka egi n'egi mind you abomu Bayibuli boona turikureeba boona ebingi ebyokutangaza kababirebire bari n'abakuru tekateka omushaija w'emyaka 75 omu nju yaise Aburahamu nimfura nyenda kubuuza Aburahamu ekibuuzo emyaka 75 ry'omwaso togira mwana togira nte togira itungo togira kabanja togira nashota kakubaganisiza togira motoka emyaka 75 oryo mwaso nabwanyuma ya byona Abraham akashikire kuba nayeho amatsiko kukira abandi bona erizoba sebonu wishe abarkwikiriza sebonu we turikurebera sebonu we Mukama yayemerereho niwarkwemerera munatwegeza sebonu Mukama natugambira kukura telebigere bya Abraham bwanyuma ya byona ahabwenje abo kuba Abraham nomwe abantu abyahikiririze ekigambo ekyo kinarwa kubasomera munakwatira kimwe abahansi munonga abantu boyasitamisa habwe wabera tine mwana amerwa byona yahungurwa Ishaka yarwa mu Israeli yarwa mu itetwena nakwata abahansi munonga abantu boyasitamisa higuru y'ubugabe nikitangaza Yesu kunkunda ati nishaba ngutweshongore akatweka ako konka then to kambe songore ebyo rukundo kandi nintangara abo kunkunda tyo Yesu gwani kunzi yanje byagumani muhimbesa
ogwani kuziyanje ndiagumani muimbisa rukundo ya Yesu nicho cheshongoro chanjabu yankozire azantashemire yoe ninyo hamukama kukundaka nakafe oryo mumikono ya Yesu tajire chatina kando muhumiramu amarwa rukundo ye oryo mumikono ya Yesu tajire chatina kando muhumiramu amarwa rukundo ye kando muhumiramu amarwa rukundo ye kando muhumiramu amarwa rukundo ye one more time kando muhumiramu amarwa rukundo ye tinkumetina kubasa kongera hwaho konganyo nahebwa mugisha. I don't know you who is watching us right now. Tinkumanya chatamba kitakonga kinkumanya wahebwa mugisha rizoba nimba sina kimwe n'imbere kimwe. Thank you so much one more time munyanjura mbabeta ba 7 batweta ba hymns, psalms and praises. Turi ha YouTube channel yitwa ha YouTube wakisearchinga no gizora. Turi ha TikTok abantu benji bose reba birebire content yitu bagitunga mukama ariyo na tkoresa kwisa abantu be omugisha otu following bambe otu liking sharing. Amina. Nyina umudacika nje I know ikintu cy'utwachikora mwachikora mukugumana mukogarama abantu amasuko, but I just want us to take like 1 or 2 minutes to kugarama abantu amasuko tukosa ekimkawa cyone cyakwereza. Let's start from praise. Dire kintu cyo gira umuntu wagarama amasuko umuntu uri not watching right now maybe uri kuraba mu mbere tari yemwe nemwe ayine bikumuteganza na kimwe cyona umudacikeje anything nyowe tinakugamba netsorga muteshongo yesu twaherekana naco oriyo mu mikono ya Yesu tagire cyatina. Ikibuzo kirengu ibo oriyo mu mikono ya Yesu watwira kiro kashitama na life yawe ukeshwijuma uketera mtoki ukashanga ngu mazimazi matinke kwasizera hanga abo kuba tokumchero mshango utari mu mikono yeye konka yeto mu mikono yeye orebe kirargem. Scripture says test and see that the Lord is good. So ntukweta ntubeta ntubeshengereza chencho nkotora kigambe hereza amagara gawe ogakwasera hanga taremwa no mwesigwa na atukunda na atufaho ntubura atuyirukaho atugarra atumunjiyeye kandi omunjiyeye taru mu kintu cyona ekiturukutina.
nuwatubisizeho nuwatukurize nuwatureberire tiine kitubuzirwe neki na kimwe ahabw'okuba omu mikono yeeye nikyo tukubendeza abaturize erizooba. esabulamu alosias bw'obanga obulamu bwawe bwa yesu ng'aliwo ekintu ekiganye oyinza kukola ki ng'ate obadde wabwa yesu obulamu bwo. bayibuli egamba nti emisingi bwe girinyenyezebwa omutuukirivu alikola atya? Singa ennyanja etabuka ng'enyeenya, ekyennyanja ekitalina bigere kikola kitya? So nga ennyanja erimu ebintu bingi nnyo, mulimu ebyennyanja ebeeramu zigonya, ebeeramu n'envubu, ate z'envubu zisalaasala amagezi ne zidduka ku lukalu. Kati bwe wetwale nti oli kyennyanja mu mazzi ate nga obulamu bwabuwa Yesu Kristo nga tolina wodda, okola otya? Towetantaana omulundi n'ogumu n'ova ku Mukama waffe Yesu, kubanga yo envubu edduka okuva mu mazzi etandikirawo okubba bintu by'abantu ku lukalu. Ekyo si kyennyanja, kyekwasamu bwekwasa. Neggoonya newankubadde yeefaananiza okubeera mu nnyanja tesobola kufuuka kyennyanja, kubanga bw'egenda ku lukalu ekola emize era ekola emisango. Kati gwali mu Yesu, ekyennyanja kikola kitya? Kigenda buziba mu kusaba, kigenda buziba mu kusinza, kigenda buziba mu kumanya oyo Yesu nga waliwo embeera eganye kirira ebuziba muli mbeera yonna, kubanga tolifuuka ggoonya. amina. abishemwe ni nyowe ebyo bagamba nibimara. amina. Kwihangu ninza kubashomera omushororongo gwonka, then ningira ngu noza kutwikiriza ntuza hariyo omuntu wana atureba orikwenda kwikiriza Yesu Kristo nk'omujuni w'amagara ge, ntuza kumwatuza. Mukama niwe muriisa wanje, egyo ni Zaburi ya 23. Mukama niwe muriisa wanje, tindikye na kintu kyona. Ambyamye mu irisizo ry'obunyatsi buto, antwara aha rubaju rw'amaizi agarikusheneka, agarra amaani omu magara ganje, anyebembera omu mihanda y'okuhikirira aha bw'izina rye. N'obundi raba omu ruhanga rw'ekibunda ky'okufa tinditiina kabi koona, ahabw'okuba ori hamwe nanye. Oruga rwawe n'enkoni yawe bimpumuza, ontebeekanisiza emeeza omu maisho g'abazigu banje, onshuka amajuta aha mutwe gwange, ekikopo kyange kijwire nikishesheka. Ogurukuheerekayo nigugira ngu obuzimazima oburungi n'embabazi biryaguma nanye ebiro byona eby'amagara ganje, nanye ndyaguma omu nju ya Mukama ebiro n'ebiro. amina. Ogwo ni Dawudi. Ogwo ni Dawudi owabeire owu Mukama arikutugambira ngu turebereho. Ebintu byabira kera mwakasiiba mwakarara nibyo bigambo bye n'omutima gwe, nikyo kyamuhindwire omugabe obu turikwegeraho right now. So omuntu owakuba ari okwo owishemu orikutureba tinshongo ryaha myaka eha yaba mikuru yaba mito, konka erizooba kutwantuheereza kwokuba wahurira wakwatwaho okagira oti reka mpeereze Yesu Kristo amagara ganje, ikiriza oyature ebigambo ebi nanye. Ninza kugamba ebigambo ebi ogarikemu, then bwanyuma nkushabire otaahe omu igana rya Kristo. Kwata aha mutima gwawe omukono gumwe ogutaha mu mutima gwawe, ogundi ogwemereza omu mwanya ogira oti ayi Yesu, erizooba ninyijaho ori kandi ninkwikiriza nka Mukama kandi omujuni w'amagara ganje. Okuruga n'erizooba ninkuheereza amagara ganje ngobe Mukama waago kandi nanye mbe omwana wawe. Erizooba najunwa ninshaba ngu onsaasire ebibi byanje, onyihe omu kitabo ky'okufa, ompandiike omu ky'amagara, ebiro byona eby'amagara ganje obe niwe wanyebembera. Nyomushana na nyekiro ndyaguma ndi owaawe. Okuruga n'erizooba najunwa. Reka nkushabire, then Tatiito omunyambabazi, buri wagarukamu ebigambo ebi obu wacwamu kukwataho erizooba kuhindura amagara ge, Taata nitumushabira ngu omwijuze omwoyo waawe orikwera, omukono gwawe gumbeho, embabazi zawe zimworekye omuhanda nyomushana na nyekiro, atari haba
kandi umuzigusitani atari mureta ko kwehabagiza kureka omurebese oburungi bwawe agume yijwire ekitinisa cyawe n'obujuruzi bwawe butari mu rugahamno omukorese emirimo emirungi etari mbi obukama bwawe wijure ekitinisa omunsi n'omwiguru iwe Yesu Kristo mukama itu amina. Thank you so much. Tonight tutakafero overnight at King of Kings Church. Mwana judina to watching ni kumesongo tutakafero overnight at King of Kings Church and team yona yatwirize kintu echi mukama bahama motoka. Ndichinko bashabira nyowe. Ebintu byona mbine mukama bongere hama motoka hati. Have a good time. Team itu akora nayo mukama bahama mchanimo na motoka. Good time. Bye bye.